Melita Rundek. Strašna kompjuterska igra. Snažno sam stisnuo džojstik, ali prekasno. Kandža opasnog zmaja dohvatila je malog majmuna na lijevoj strani ekrana. Smrtonosno ga ranila i sve je bilo gotovo. O, k vragu! Viknuo sam i bijesno se zagledao u kompjutor, na čijem se ekranu opet pojavila početna slika kompjuterske igre. Bilo mi je već svega dosta. Već nekoliko tjedana igram tu strašnu igru i uvijek na istom mjestu izgubim reflekse i pogriješim. Igra je inače bila sasvim zgodna, zvala se Happy Life, a radilo se o tome da je zli čarobnjak glavnog junaka Samu oteo djevojku i pretvorio ga u majmuna. Igrač kompjuterske igre imao je zadatak savladati sve prepreke, proći kroz ledenu špilju i strašnu prašumu, pune opasnosti